mente tapan corona me yete songra rata ingai wapi merwe wate minis nak imi inti awa isu. Ai pun situ wana minis asawa kina penonon narawa. Kai nusu me imana non na kame uriko. Ani busmai kona kona kai nusu. Tenga pong eta meru ayo. Sapos may na petamen teswa kan tani nga pari aroni rangkain di nga po ngayo. O ya kina pamani nga te akan pasta kade paruro. Ngayari na mga roni na pe kindi nga po ngayo. Mes pangara na kon narakay nusu. Kis pangara narakay nusu te nga po ngayo. Kamberin pusmayak.
Rita kita mengke tia so pa enak enarang ini merurung yang ani kakapayaki rita kita mengko ya warausu na kuara pa anak kakapayaki sa kita ngira tia so tia ke kakapayaki me sana ko imete nanu dinanon busiko pokona kakapaya ya nekapani akana ongora sa singa ya tia so me sa time ton uring ara tau teka kakapaya ara tau teka pa ena time ton koroas pangana ipu kita nekapani sa uringnya na pe kampana kapene tanu makuri tau teka wasa ki singa ya tia so na sa uringnya na pe ke tari da memane ra ke amenan chon nora ki chon kai kain ta po ke amena ya tia so sina nukuni kiri pes apa nion narata po kiri pes rata toro ro ni me ki tia so pa kona rangini kani me ngai ya kau ngai ya ka kora kora ya api me uria ki tia so ina nun tangai na mga po we sa ke mani ngate akan nam tapon kana ko pana wo bi me awan na ka payani yede na tein tetai ye na tein me tuan takaru aya ke on spaki rongo ni kameu porena ni kameu anenin nepo nepo tia so ni tanon ta kana ko pana ka kapara yara pura di kito sa kita usa kororoi na te ra yang ora makuri sana ko into we metenano dinano kapara ken no kaisa kakira me imetam sina mangari ki panas nasi mangairam ai ka sina mga po metam tangay na po we kopia di moro or mira karo kon nga ruon tapong pa sana ko im rarana sa may Yesu Kristo ra wera sa kamyaw amen